Ovo mi još niko nije pokazao. Beograd ima potpuno novi event hub i baš vi ćete ovdje dočekati novu 2026. godinu. Zlatna cvekla je potpuno nova luksuzna sala, ogromnog kapaciteta sa modernom rasvetom, kristalnim lustrima u srcu Beograda, kod Vuka. I ovdje će se desiti jedan od najjačih dočeka u gradu. Zdravo svima, mi smo zaduženi za najbolji provod u najluđe noći. Za vas će svirati i pevati Scandal Band. I garantujemo dobar provod do sitnih sati. Očekuje vas i all-inclusive ponuda. Novogodišnja gala večera na bazi švedskog stola, neograničena konzumacija pića za samo 65 € po osobi. Pa gdje to ima? To je suludo. Rezervišite svoje mjesto na vreme i vidimo se u Zlatnoj cvekli. Nisi ti, kao što su druge sve, u mom srcu zauvijek, pustila si